Reka tubasuze tubahe ikaze kuri Irisi TV. Inkuru rero turi kubagezaho n'ubundi ni inkuru y'akababaro aho imibare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabahitanywe n'igitero cya Gabwe ubwo umutwe wa M23 wakoraga inama n'abaturage bo mu mujyi wa Bukavu, aho uyu mutwe wamaze kwigarurira. Iki gitero cyabaye ku gicamunsi, aho nyine uyu mutwe wari uri kugirana ibiganiro n'abaturage. Ni ibiganiro byavugaga ko umutwe wa M23 witeguraga kuba wagaragaza cyangwa se washyiraho ubuyobozi bushya muri Kivu y'Amajyepfo no kuba hariya i Bukavu, nk'uko uyu mutwe n'ubundi wabikoze mu mujyi wa Goma ubwo washyiragaho ubuyobozi. Abaturage rero haje kugabwa ibitero. Kare twabivuze ko hagabwe ibitero, ni ibisasu byaturitse. Ibisasu imibare yari yabanje gutangazwa bari abantu 8, ariko magingo aya turi kuvuga imibare ishobora kuza gukomeza kwiyongera kuko abamaze gupfa bo bari kubarurwa bamaze kugera kuri 11. Muri bo 65 bakomeretse, ariko 6 muri bo nanone biravuga ko bakomeretse ku buryo bukabije. Rero nk'umutwe wa M23 uhanganye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi ngibi bikiba, abaturage bo mu mujyi wa Bukavu bagaragaje ko ibi bitero bishobora kuba byateguwe kuri gahunda y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri gahunda ya Antoine Felix Tshisekedi, cyane cyane washakaga kuburizamo umugambi w'uko M23 ishobora gushyiraho ubuyobozi bushyashya, aho Antoine Felix Tshisekedi adakomeje kwishimira neza cyangwa se kwishimira uburyo abaturage b'abakongomani batuye mu bice M23 yamaze gufata uburyo babayeho, ariko nako byamaze gukomera. Ubu rero ngo ni uburyo bushobora kuba byakoreshejwe na leta ya Kongo mu rwego rwo kuyobya uburari. Ibi rero bikiba, M23 yatangaje ko iki gitero byanze bikunze cyateguwe na Antoine Felix Tshisekedi, ndetse bikavuga ko cyari kigambiriye kwica bamwe mu bayobozi ba M23 barimo n'uyu Colonel Nanga wari wagiranye inama n'abaturage. Ariko nanone amakuru akavuga ko iri bwirizwa ryo kugaba iki gitero ryatanzwe na Felix Tshisekedi, akaba ngo yari yarihaye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Perusi, ari wari wahawe aya mabwiriza akaza no kurangira ibi byose bishyizwe mu bikorwa. Abaturage rero bari mu gahinda kenshi cyane, nibabwira ngo nagenda kenshi ni umubabaro ku bakongomani, cyane cyane ko nawe ushobora kwishimira ko abantu bapfa. M23 rero ibingibi bikiba yihanganishije abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abaguye muri biriya bitero, ndetse n'abasezeranya ko abishwe bose ibijyanye n'imihango yo kubashyingura iki gikorwa cyiza kuba gikorwa n'uyu mutwe wa M23, ndetse n'abakomeretse bari kwitabwaho mu mavuriro atandukanye. Ibingibi byose bikaba biza kujya mu nshingano za M23, akaba ariyo iza kuba yishyura ikiguzi cyose cyangwa se yita ku baturage bose bakomerekejwe n'ibi bitero. Ariko nanone si ibyo gusa, kuko yatanze ihumure, inagaragaza ko ubushotoranyi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kugaba ibitero ku baturage b'inzirakarengane biza kongera imbaraga cyangwa se umurego mu bitero cyangwa se ku rugamba muri iki gihugu, aho bavuze ko bagiye gukomeza bahiga umwanzi uri kubarwanya aho ari wose, ndetse banagaragaza ko biteguye gukomeza gufata ibindi bice birimo no gufata Uvira. Impamvu ya Uvira nuko bikekwa ko cyangwa se M23 yanagaragaje ko ibisasu byatewe ari ibisanzwe bikoreshwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ababizi neza bazi ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri gufatanya n'ingabo za FARDC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero none bikaba bishobora kuza gukomeza kugira ingaruka, aho M23 yasezeranije abaturage, ivuga ko byanze bikunze ikomeza gucunga umutekano ndetse igafata n'ibindi bice yari itarafata mu buryo bwuzuye. Ahangaha harimo nk'ibice bya Uvira, ari naho bikekwa ko abagabye ibitero baturutse mu gihugu cy'u Burundi ariho baje baturutse. M23 ikavuga ko itazigera yihanganira uwo ari we wese uzongera guhungabanya
umutekano w'abakongomani. Ibi ngibi ariko nyuma yo kubivuga bavuga ko M23 nyine imaze gutangaza ko izahorera amaraso y'izi inzirakarengane ko atagomba kuba impfabusa, ndetse ni ibintu byakomeje kugenda bishinjwa Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe nk'umunyapolitike uzi ko ahanganye n'abantu batamworoheye. Icyo yakoze ni iki? Ibiro bya presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi nawe yahise asohora itangazo nk'uko bisanzwe, nta kindi yari kuvuga atavuze u Rwanda. Yavuze ko ibi ari ibitero byakozwe n'ingabo z'u Rwanda, aho yanagaragazaga cyane ko babikoze ngo yafashe M23. Bakomeje kuvuga ngo M23 ni nk'ibipupe bya RDF. Iyo yavuze RDF ni igisirikare cy'u Rwanda. Uyu Antoine Felix Tshisekedi nawe yavuze ko ababajwe cyane n'inzirakarengane z'abaturage, b'abakongomani bishwe n'igisirikare cy'u Rwanda, ndetse anagaragaza ko Uburundi nta ruhare bwigeze bugira muri iki gitero. Mu gihe ku ruhande rwa M23 Colonel Nanga mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyine n'ubundi nawe yagarutse ku Burundi, agaragaza ko cyane cyane n'ibisasu byakoreshejwe ari ibisasu bisanzwe bikoreshwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone hakaba andi makuru agaragaza ko neza hari bamwe mu bamaze gufatwa, hari n'abandi babashije gucika. Abafashwe rero ubu ngubu tuvugana batangiye gutanga amakuru, ari no mpamvu tubabwira ngo mu masaha aza kuza turaza kuza tubabwira cyangwa se tuba izindi update z'amakuru nuko byifashe ku bijyanye n'iki gitero ndetse n'abatumenye aba bamaze gufatwa kuba bagaba ibitero byamaze kwica abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagera kuri 11. Aha rero M23 ikaba yatanze itangazo imenyesha imiryango mpuzamahanga, ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi, za Amerika n'ahandi. Ibi rero ni nabyo n'ubundi Antoine Felix Tshisekedi yaje gukora n'ubundi, avuga ati u Rwanda ni igihugu kiri kwamaganwa kubera uruhare gifite mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko M23 noneho nta nubwo yigeze ivugwa cyane, ahubwo bivuze ko ibi ari ibitero by'ingabo z'u Rwanda, ari ibitero by'u Rwanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero nibyo yakomeje agenda avuga, kimwe nanone ko n'umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu ni Patrick Muyaya we rero usanzwe n'ubundi ufitiye urwango cyangwa se usanzwe ufitiye urwango abanyarwanda, yavuze ko ubwicanyi bwabaye bwakozwe n'igisirikari cyangwa se cy'u Rwanda, ndetse avuga ko ubu bwicanyi igihe bwabaga ngo ababukoze, impamvu avuga ko ngo ari u Rwanda nuko ngo ababikoze bacunze bamwe mu bayobozi ba M23 bamaze kuva bari maze batera ibi bisasu. Bivuze ngo u Rwanda rushyigikiye abiswe ibipupe aribo M23, ngo u Rwanda rwabonye ibipupe byarwo bisohotse mu nama maze bagaba ibitero byishe abaturage b'inzirakarengane. Avuga ko ibi byose uko bizagenda kose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kimwe kizagera abari gukora ibi byose bakazahanwa n'igihugu cya Kongo cyangwa se amategeko mpuzamahanga. Ibi byose rero n'ubundi biragenda bigaruka ku Rwanda, ariko u Rwanda rudahwema n'umunsi n'umwe kugaragaza ko naho ruhuriye n'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero Patrick Muyaya yongeye kuzamura uyu mwuka nyuma yuko M23 nayo yari yagaragaje ko ubutegetsi bwa Kongo n'ubundi bukomeje guhohotera abaturage. Muyaya kandi mwibuke neza ko yavugaga ko ibice byose M23 yamaze gufatwa, akavuga ko atari abakongomani babifite nk'uko bivugwa, akavuga ko atari umutwe wa M23 ahubwo ari ingabo z'u Rwanda, ndetse akavuga ko ngo abaturage baba abo mu mujyi wa Goma cyangwa se n'umujyi wa Bukavu
hose ngo abaturage babayeho mu bwoba, ndetse akanavuga ko ubwo inama z'abaturage zabaga abaturage bari bajyanwe ku ngufu, bitandukanye n'ibyo abaturage b'umujyi wa Bukavu ahangaha bakomeje kugenda bavuga mu itangazamakuru, bavuga ko nta wigeze abajyana muri inama ku ngufu, ahubwo bari bagiye ku bushake, bagiye kumva amatangazo yo kugarura cyangwa se yo gushyiraho ubuyobozi bushya, gushyiraho imiyoborere myiza, na cyane cyane ko ibice M23 imaze gufata hari impinduka zamaze kuho rero, ndetse bakaba bakomeje bavuga ko Tshisekedi igihe kigeze yarakwiye kuba yegura akava ku butegetsi, kuko gukomeza kumena amaraso y'abaturage ajejwe kurera, ajejwe gucungira umutekano wabo, nyamara agaca inyuma kugira ngo ajijishe, ayobye imirari, afate ibyaha ari gukora abyitirire ikindi gihugu. Ubwo rero mu gihe n'u Rwanda narwo rwaza kugira wenda icyo ruvuga ko ibi ngibi byashinjijwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twaza kugenda tubibagezaho, ariko ikiganiro n'itangazamakuru nuko uyu nguyu Colonel Nanga yamaze gutangaza ko ibi byose batazabyihanganira. Urugamba rero rushobora kuba rugiye gufata indi ntera, urugamba rushobora kuba rugiye gukomera nyuma y'uko M23 igaragaje ko ibabajwe cyane kandi yagize uburakari bitewe n'ibyabaye ku baturage ishinzwe gucungira umutekano. Ivuga ko abo mu gihugu cy'u Burundi batera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izi n'izangabo z'u Burundi zikomeje gutsimbarara, zivuga ko zo zizakomeza gushyigikira FARDC n'ubutegetsi bwa Kongo, ariko ikibabaje noneho aravuga ati na Uvira iraza kujya mu maboko ya M23, bityo Kongo ubwo tuzaba twamaze gufata ibice byose abaturage bazaba batekanye, kuko umutekano wose tuzaba tubasha kuwukontorora. Aya rero namwe mu magambo yagiye atangazwa n'abayobozi batandukanye nyine, barimo uyu nguyu Colonel Nanga, umuyobozi wa AFC M23, ndetse ibi ngibi siwe wenyine, abavugizi bose ku mpande zombi bagiye bagira ibyo bavuga, kuko na umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iki gitero cyagabwe hashingiwe ku ibwiriza nyine nk'uko twabivuze haruguru byatanzwe na President Antoine Felix Tshisekedi, ariko tunababwire ko nyine ubwo yatangaga iri bwirizwa yarihaye ya guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Peruse, kandi nyine ibitero n'ubundi ngo bikavuga ko byari bigambiriye guhitana abayobozi b'umutwe wa M23. Kanyuka yasobanuye kandi ko abarwanyi ba AFC M23 bataye muri yombi nyine abantu babiri bakekwaho kugaba bino bitero, kandi batangiye gutanga amakuru akomeza guhumuriza abaturage. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibisasu byakoreshejwe muri iki gitero ari iby'ingabo z'u Burundi zisanzwe zikorana n'iza RDC. Ibi rero biraza kubyara iki mu gihe bivugwa ko hari bamwe mu basirikari bo mu gihugu cy'u Burundi bamaze kuba bafatwa n'umutwe wa M23, cyangwa mu gihe abandi bahungaga hari abishyikirije umutwe wa M23, hari abandi bafashwe bari bakomeje kugenda barwanya uyu mutwe. Biracura iki? Igihari cyo nuko intambara mu karere ishobora kuza gukomeza kugenda ifata indi ntera ku rundi rwego abantu batakekaga. Niba uyu mutwe umaze gufata ahantu ugatangira kuganira n'abaturage, ariko nyuma bikanagaragara ko hari indi migambi yo kusiga icyasha, kugaragaza ko ari umutwe w'iterabwoba, umutwe udashobora gukorera abaturage, ahubwo ari umutwe ushobora kurunda abantu hamwe maze bakabakorera ibikorwa nk'ibi ngibi by'iterabwoba birimo kwica abaturage b'inzirakarengane. Ni ikintu rero kibabaje, ariko reka nawe wishimira intambara, dukomeze aba banyarwanda cyangwa se abakongomani, abatuye isi bose twifatanije na buri wese mu bagize akababaro cyangwa se wabuze uwe muri ibitero, tubifuriza gukomeza kugira iruhuko ridashira. Iyi rero ni Iris TV, aho dukomeza kugenda tubagezaho amakuru atandukanye mu gihe tuza kubona andi makuru, kuko twababwiye ko imibare y'abapfuye kare havugwaga 8, birabwo ko 11 ari bamaze gupfa mu bantu 60 basaga 65, muri bo 6 barakomeye ku buryo urembye. Andi makuru aza kugenda avugwa wenda no ku ruhande rwa leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ishinjwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nihagira ikiza kuba gitangazwa ku ruhande rw'u Rwanda nabwo tukaza tubagezaho uko bimeze. Bye bye and ciao ciao.